General. And charitable exercises without cost to those using it once it is for charity. So the grounds take on an entirely different perspective. And in this month of independence, it will be relit, so to speak. And the Barbadians will come here and enjoy a lot of cultural activities, as many of the folks will enjoy this afternoon during the Google reception that is to be held very shortly. So, including this kind of scene, which is a Barbadian artist, but this is the traditional Barbadian vernacular home of yesteryear. But we try to encourage in our architecture to hold on to some of the vintage of the veranda type jalousie windows, it's called. We also ask people to revert to the pitch roof, because these are safer in hurricane times than the flat surfaces. So history is kept alive. Yes, yes. Sport called stick licking. I believe on the continent there's it may have a different name, but Yada mu nyina se da mo kai ho me de nananom nsem ede ebremo ene so so yeda fofra yetena se na ya di kan de abeto manim se Euro Santa hene se bi won nananom etia won na echi omudo mani ache Barbados omo ekono eye nansa akwansra na Euro Santa hene wo kro enu nti nansa akwansra mu no okoduru ye no Prime Minister wo kro ni so no na se bi enmunyam so no wo behia no je no ababa ema no ekosan eye visitors book mu owie no na sebi said yesigi ahoho ne etitiriw ewo man ni mu na mamre ne amane mu no mu da na di fefefe na mom yenkohwe video no said esi ekoye ne bra Euro Santa hene eduru honom no said onsi hoahoa no efae ye ba ne ha besua eye oman a Euro Santa hene akomu kwakodi nansa no yesua ho ade kakra kai said no eye mame Fauzia. welcome to La Report into Barbados. A second time I do it. I'm Jessica Otumfuo, Prime Minister Morley's Director of Protocol. We have Donna Ford, the Director General. Charitable exercises without cost to those using it once it is for charity. So the grounds take on an entirely different perspective. And in this month of independence, it will be relit, so to speak. And the Barbadians will come here and enjoy a lot of cultural activities, as many of the folks will enjoy this afternoon during the Google reception that is to be held very shortly. So, including this kind of scene, which is a Barbadian artist, but this is the traditional Barbadian vernacular home of yesteryear. But we try to encourage in our architecture to hold on to some of the vintage of the veranda type jalousie windows, it's called. We also ask people to revert to the pitch roof, because these are safer in hurricane times than the flat surfaces. So history is kept alive. Yes, yes. Sport called stick licking. I believe on the continent there's it may have a different name, but it's almost like a dance as they work with the stick. It's not a violent thing, but it's a very artistic way of working with the sticks. We call it stick licking. Stick licking.
So you see that the spirit that lives on with us, and the fact that it is spreading around us globally, and it's spreading kind of things so we are responsible for sending Barbados. All right. Barbados island kura sebi egu eposo anase ehye esuo eni esuo entemu na wonwa omote honom no Western Indians na se ye kan India fo ne fa no mu bi na won ete honom a na afen so Caribbeans no ebi nso ewo ho na American fo so ete honom pa na ebi mpo emansa enhwehwemu mpo kire se wo kra US passport na se valida se wo ko Caribbeans anase se wo ko Barbados wo hia se wa ko visa anase wa ko pese ubenya kwan akọ wo tamo passport na enu ane se wo kro abakosam kire se omowo Eastern Caribbeans no wo 1627 mu no na English abrofo no ebedi wo so seze King Charles ngrofo na omo ekodi Barbados fo so omo edi won so no sebi na 1833 na wonu so manyu omo fa hodie krampo awie na afen so nhihye foforo ba ya eno so esado omo ekoka sebi enkwasom ho ebiemu omo ka omo tisi nkwasom mo som English broni akokopem 1966 ansa na sebi won eje wo ho edi efiri nkwasom mu na afen so no omo ebeka ye Commonwealth ho na ansa na omo bedi omo ho prekopekra no eze Ghana yade ye ho ananse won so omade omo ho na enso so na nkratasem ene bibia ne som mu famu no na omu go so hye English broni ase efiri 1966 ebepem 2021 afei ena Barbados for etimi age omo ho efiri nkraso mu a sesei wo mo Republican country na eno chese omo de omo kwankwaso mu no acheri ye pa fi 1627 ebepem 2021 ansana won etimi age wo ho na fa hodie ne ba he no na sa ye enije akono kra eno nti omo hyehyɛ ye soronko edikan kra sebi be emfie ahanan echire ni no o makeka wo mu abomu se de be ya bibiman ene amaman hodo a mo Caribbeans America se ye ka American so a na bibifo no ene doso ena afen so ye Western world no ene Asian countries no omunyina so ebetimi ababeka wo mo ho amomada wo mo ne mapa ene ne ma ye mo mo danso na di amawiase nyina etimi ehu no se de be ya se wonso so wudi dwa ubehu se bibia wo se wodi wani kire no sebi Barbados na ne mo ho no so edoso na honom no enhwehwemu kire se honom de asomdwie wo honom papa bone ne ne ma basabasa ne krono basabasa ne nyina no enya de se ewo honom enu de so upe bebia kwa akwadwe wa home upe bebia kwa akwaji wani o honeymoon anase se China ababa so opese wodi wani kire ho na afei ukoye business papa bia ehwa na wo se wodi wani ekire na ehun krata asem de opese wokọ ha ehun krata asem no se wodu bibia ekwa akwasensan ehun krata na hye nso say $107 na emu so opese wokoba koba na se kamera se wode ho ekwakoye ofie dia sika wo betwia enyina for won krata asem nyina no $211 enu nti se wo kwa aba dia $111 na se wo kwa aba nso so dia $211 na chese sika ne de
magumu dia ma obi bia se obi bia nso so entime emra honoma na aya na asantefo de baabia mframa wo bia asantefo ho baabia ye humi ye no wi aseto woka so bekwa asantefo ni asantefo ho enti ewura asantehene akọ Barbados me didi ye za asantefo no bi ho na me gidi ye se me kasikasem yi mu a se bi omonkrata asem so sika no wo fon so no ye be pese enuanu mu bi beten wo maso ahwese omo so nya bi koya omo so nya ya omo be kokọ no makwa ye adwuma eno nti ye hwe omo nhyehyɛ ya wo ho omo de ye adwuma nie we ho no de ye ni aduro wo ba bia sansan nhyehyɛ na egu ho ne mu ofo onse se wonye temamuni na wo ye hoho afa na wutu kwan de aba Barbados na emom no o kwakọ pepa adia de wo se wo ye ne se ukoduru ho no mu a obekwa kwakoturo wudin eme ye de waka nkrata mu eye immigration office ho na afa ya je watum se wo ye hoho a waba se wo baba ye de wo baba pepa adie wo kire wa hoodene na afa nso ye hu adwuma ye de ebema wo na se wo ba no wadwuma wo baba ye nkrata no kiremu mu omonte ase se wo baba be wo baba ye adwuma kakra ahwe se ho beje wa eno no short term no eya aboso be mako eduba ako na se wo pese wo tena ho so cha long period no 3 years mfie miensa eno nti mfie miensa achi bia no na afa nso wa yede wa renew wonkrata edi adanse ese ugusu wo krom ho no masabi wo ye adwuma na ho asetena na yede ajewo hyane nso sesa wo kọ na short term a 11 months entra and a long term no enso so 3 months ene ye de hweusu wo de hwe wa ho de ne ehu se krom ho bejew ansa na wo beto aso a eno nso so wato aso na hu ne se eno nso so 3 years na wo pese wo tena ho no so cha na afa nso nkrata asem nyina nso so koye ma wa hu ne se time ye de be ma wo ema wo de atoto wo niema nyinara na afa nso wa ba ye temamuni anase wo baba ye Barbados ni a wo betena wo man ni mu no hunu se hyehye nyina enche bosome nsia pe na eno so mo awie ni nyinara eno nti se wo man Ghana mu na se wo beze wo firi man Ghana mu kọ Barbados aminim sa asantefo de ene Ghana fo de kuro ba bia ye wo so omo se nkrata asem no o se wo tu kuro mu ho no mo na se watena ho mfie miensa na pese wo ye ma no to aso de a 6 months na emom no se wo pese wo firi man Ghana mu na wo kọ ohene kọ yeyi wo hwe ne ma wo be ya aye wa kono se wo nso kọ bebura eno so beboa wa eno de wo kọ a 3 months eno de be ya documentation nyina de ama wo hye no nso se sika wo edi no hono no wutimi di US dollars ye de ekọ na se dollar no omudi no ho isa America fo edo so wo hono yie pa eno ntini ma kakra wo se wo hu fa Barbados ho no ansa na sabi wo be free hanom akwa na wo free hanom e de akọ na eno no na asem de bi wo hanom a se de ntie Euro Sante hinu tu ho sabi wo kọ ho kwan no se wo free Ghana hanom na wo kọ de a momi enhye no nso wo koduru ho no wie na so pese otena honom na ena 11 months 3 months no ena nkrata asem no so 6 months no na emom se wo kwakọbọ wani akọhoma wo kwakọhwe kuro no mu o du wani kwakọhwe so obetimi atena ho no ma ye adwuma de a we de atadwe ya te den so free Kumasi ana so free Ghana ena wo kọ de a ena ma yongo fast se aba beda Ghana ene oman no entamu ni asante entamu nente no o kwa wo hia visa visa free wo hia visa biara wo free Ghana ko Barbados a visa free ena se wo se ekura asante din kurampo de ya ne ye hoahoa wo kurampo soronko eno internet chese akwantuo na Euro Sante hene A2 no ade se efo ena de mfaso de so de aba na omusika sam no so de ye pa o se wo ye adwuma wo ha hey wo ye adwuma wo ho no mo a omusika sam no eye papa enya asem ketwa wo mo annual salary no na sa afemu ni nyina no sika wo benya de ato botomu no $93,000 afemu ni nyina wo $93,000 mathematics for no kan mo fama yesisi ya ena bosumi bia so no wo benya $7,550 bosumi bia wo ye betwia wo ka $7,750 ena annually no so no na se na afemu ni nyina no $93,000 ene ye de ebe ma wo
na wo hwe ne man kakra bi e betete afri mu kra na eno so kra na chese ahwe e be je adwuma ni akọ Barbados na de aye die na se ho asetena no eye akono kakra eno ti ne makakra wo se hu fa Barbados ho no ene ahwe na nsa akwanto ero santa hene akwa na ne ma bia wo kwakoye bia no de beto fom bia no so ye ma ye tiefo ne ahwefo so aso ensi wo ho a ye de baba be so mo ka seti no eye ma me fo zo twede mpo nyankopon ya adoma ye bi hia makram